Chengago TIPRALAND Chengayo Shalkoroya hatibar korea khalainya teruk parti Ipft ni nukhungbo torui tangwa haikaba todok nukjagnya tang social media ni bisinti khalai orya ke oro khalai abo haiklainya tini shalni dipor jorawo Karbook ni anando hatiwo kaisa rally panda khalai jaka parti Ipft ni bkhakte khalai aro nograngi manjaka youth Ipft ni vice president boromgana purana Tripura state Adishani President Devendra Jamatiate IWFT ni GS ko sumti riang na khoboi dini a pandawo rally paimani yagolo bana salai romani mangklibo nukjakha je Karbook ni kobangma Tipra Motha tai CPM party ya kari 40 buta Ipft party ni bana no romani mangklibo chungui mankha phaibi khana nyale borok de khokte tamori saka tamo kubuja kari khana khana ba bai thangsok mode kalai khana Karbook Tipra Motha CPM khana nyale no borok de khokte tamori saka sine mangkli ni bisitei ini wo Karbook division by one sok jagai tinta besini one sok ma by kaisa bazar soba Karbook division under anando bazar soba o bisingo ini kwangma sini 15 buta 15 family ni 40 buta sini Lojendra Riang ni नेतृत्व गुबुन पार्टिया कइसिन Ipft PHAIKHA सारा त्रिपुरा म हाइनि तिनि जॉइनिंग चलै दङ माइखेनो तिनि Karbook डिभिजन आवबो चिकनसा बाजार सभान बेसितै जों तिनि 15 फेमिली ते 40 बुता जों तिनि चिन Ipft व बाना रवै जों मरनो लामसखा दनाम आं CPN साकसंगे खाफुये आगे सिमिनां फाइना बुसु फनो आइनि बुखाबं तो फनो बुखो पेबा yang बगै आं साइसोना पेरबितिनि साइख्लाय बर' सभाव फाइगा ननो सावै आं रो पलिटार नायनि सुफायमानता CPM ल ताम तंग मना गिरो आगे आं LCA बो आं सेक्रेटारि के ने आगे तो निर्वाचित मेंबर खयो आइन मुखे लजिन्द्र रिया पारा के मुखै पारा हम